Nā, ki te kore tātou e tauawhi I ngā taputapu hangarau e kore tō tātou reo e ora. Koe rā tā tākuta rāpata wiri, tētahi o ngai tātou kua rua te kautau e rangahau ana I ngā hua o te hangarau ki wā tātou kaupapa whakaora reo. He ao hau, he ao pārekareka. He ao takahurihuri hoki. Ko ia tēnei ko te pahūtanga mai o te ao Ipurangi, me ōna momo akoranga. He rereke atu ki e rā kua roa e kōkiri hia ana, ki roto o ngā kura akoranga, puta noa I te motu. Nā reira, e roto I aku rangahau, ko kore nā akonga e hea ki te haere ki ngā kura ki te aku I te reo Māori, he pai ake kē ki a rātou te aku a Ipurangi. Ko te aku a Ipurangi te tai mea mata popore tia nei e rātou. It allows people to learn the reo anytime, anywhere, on any device. And the way we're going with mobile devices, more and more people are accessing their mobile devices before they access their computer. I raro I a pūmanawa, ka taea te whai haere I ngā wāhanga akoranga katoa, e kai ngā kaunui hia ana. Ka mutu, kua rehitahia ki raro I a NZQA. Koenei te mutu ngāti ko tēnei pūmanawa, he mobile app, hei whakako I te reo, mārunga I te wai pūkoro, mārunga I te e-papa, ko te iPad tērā. The subjects are going to be digital. And so more and more kids, they're practically born with these tools that we have today. They know them inside out. And this is the way they're going to learn. Ko tape tū taku pāpā, ko meri ana tōku māma. O hau, o te peke poho, o te whānau. Kia ki te ai koutou, pērā noi ho te māma o te whakamahi I nei taputapu. Nā reira, koe nei te wā, kia tara peke koutou kia koutou taputapu pēnei nā, ka whakamahi. O te hunga e hia kai ana ki te reo. E ora tonu ai, kai a koe te wā. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.